Pala hajar ngut kinong rap jang kadang katanya makulau konstituensi kibrawan cembenta kajing yalang kabalang hamadan genjat bol hatan rat ikbelak kadu kertang ke NPP ubah kansing bahakanya kasniul aish kipat ba nong rap ya kadawais bo yuria shitrak ke bapendang kam harap hariang ban sei so ringkat ke subsidi hakaju ke por la IT bat pelat pajba ya kali ambulans ke bapendang kam ban kedi ki bapang basitam hamakan raw ke baklem la sipisa watang shitingka ya kipat ba Hagani ke lang kawalong men hak khalai terek mentau benai lai dar ka dikinang kit kam pa khamat ka blok mok ro NPP kiri rang ba kiri pau khmat la yoru ka jingkran ute kurtang ke NPP hagani kasni Kabulay ungkar khuya garap karyang habe pendon kami gade gade waisbo ukubi usosa usola berkijhur joki kin im bat kin plung bat ladi hagayo hagahat bat blay untuk khiaru yigitu gi babam ban shain klan na gade gade garap ke jompi te gane galong tangkum gadang tepe yong pi all shipin isim na gane surah biang satai tangkum gadang mo yong video ten man nende gane tangkum gadang Cabas. kumlay sibon kumlay si ajar lo la play ya ke yuria mentar si kumlay sibon Bentar kemudian para nusul senang yang gede senang kibaya senang lembah gede ketendang jing sawa kene kam dia isu kepor kabangin gede keren lane kabangin kental lane kena ikibai kepor kam don yagi mereka kena rem lada pikir mau kibanga syai'yang ngaduk kipor kibanga rang sama at kata kalau ke jing sekri kabangawan na kalong yin nanong kendong naga thaiwar be ke jongi bat ke ke thailum kum bagalong manta hage de iriya thanrai bat ke rilu mi brakoi dei ma pi balasai nongkong ye kini kimat ki jura jong ge ke than banga ni yeng naga ni ski kisem ki por ki balalekno bat hadu ke ke genta manta dei ma pi ki long kini dei ma pi ki long pa dei ma pi ki kup shiliang dei ma pi ki sem shiliang kibasai ya kebukum mga uri-urek na kesilong nanong kendong na ganigatan bi ikijongi bagalong kungi kumbagalong ibaranong soslong ngakwa banyatu ipi yopi krep bahaus nem bat kibanay kibalalek no asnem duna lada pikin mau ya ke jinjin jar jong paita ndai tang ha ke jela ndai tang ha ke India bat haga pertai berokwe bat kamtam haga ne ke jela bat ke konstitusi ke jongi ngami syakmat haga por ke bapa umat ye ke jinge umat ye ke jinjau umat krem de jer keteng bat krem de kren ya kinu kilat ki bagi pha epi haga por bapa ujau umat ngaken mau haga por lok dau kinon so snong joge de kathan dadu juru kubi bat kiwai ke marep Gomala keren menne, atengka balai tengka, bagi khon semua, kibana sawat sangot hapo yeng kibana kinong pule, hangte hapo sulong, lalong kibana jenjar, bantit mobile online, nama kikni kikpa, kayo gahat kapor kimla supanti kihor kijoki. Haga tu kapor kidan kijinge kibo pada nong sosnong, kakarpas ladagipan, nadiang batamon. Kasitam banlay ban intra district ye ki jhor ki chhap ki jongki bat hai ki chhap don ki bai karpas kisim da kispa bat aspa tangka kisim kebu ye ki norat jongi gami shakhbat hakapor do pata umat ye ke jinge
Badumat yang dijinjar ngapersang dan penyo yang kikarpas interdisek habarok kekeli kibawan man kendu yang ban ai yang perlu pick up karpas bat ketrok yang kikali toris taksi na kabanta kapit kabyang ban supply yang kicur marap joki Gidon kicing hagade kisnong barhaga area berke konsensi kat bala lai boy ibor ibadon kalat ya kabang anai pi yang kijirak Lem kicing kular, nak kedai pi, ya kicing angot ngan pendap, gay kabab hitrang disliang, ibalaban kendu kan depan pun kolenga, haga tu kapor, laulong, ukau, siri kidai, bakat bala ala kabut kapor, lem kinu kicing kular pi, ngapersang dan pendap, ya gay kabangala. Nama kata tahu, ada di kapor kapor dia tu pi, aslam dunaru, ya ke isu, lada pikir mau pendap. Juga isu kebangi ki tenta kedai ke yuria kebaki pada hak tu kapor kiau kubi santengka na ingin siu ya ke bicycle na ingin siu ya ke bikot pana ingin siu ke bayeng ikikon gikti nama ke yuria ke poi khatsan bat si haja tengka bat kador jong umarat joni uhiar asur jadi kelawan pulang haki jingim bat ke jimut ciperhat jonga kaya ki kedai ke jingki lengkap tapi kinong rep Gombalakran mana dadai nang tei na pos nong thadan bag nang to gadan ke jiki kabagi pada iyam kiut manoban mi na gade gathan panya sai lam ye ke jike jom kinong rep bangi pelong ye ke jike lang hante habo thunrat hagadang mapong pati ye ke mau dia mafira ye ki plakan bangi dawa ye ke dawa yuria bagi dawa spa kabagi ang ke fertilizer ban penherder namar ke yu nong rep kalahian asut Kani kasakot haka cibot kacipurhat cuna kum ngayaram kuba firasay na laga jong katan na laga jong isnang ba na laga jong konferensi Andre gogi kipay ba no rep ngayon persyang laibor i rep ibang adan haka de kacimot kabang adan kumno banyak keren Andre go yaw play haka de katarik kabang akwawan keren yapi kacing ya kendu nungkong kelong balang maka de kacing ya kendu kabang alit kelong ha usnem ar hajar ar fuar Hak khatra tarik lada maklaw bunai ekos nalik kendu yau deputy CM bapustun tensong bapukoran bangong long ne em bapin ai subsidi ya ki dong rep jong kene ke konferensi ngala kren ye ke jela nengkong kren ya ki dong mau pundro konferensi kiwa pendon kam ye ke de wespo dai ke bang kren ha ke jirang ucip istarwang kene lasi postnem Lada pendu hakapor balong chief star Dr. Mukul Sama hakapor menyelam ye parti kongres ngi kisem sitom nama de ki pokro bangin map dalong ka namar bangi hapan Malaysia ka pla jong ka sarkar sekiwai ki department dari ki skim dari ki lab chingira nrei ngalasyong man perkhan ngalong sa de galong ka bala sobha alat lem ye kini haga jaka bapin ainong lade pin phat rekam kontrak sekiwai ki department Namar kummagalong menta hendai 4% unang rap haga konstituensi ke jonga la dalong ke bala ai subsidi ki marsi tendor na kene gada waspo bat hati kato kane ngani thui pi kila ai ke komitmen lade ke kular ke joki bat kata galong hapo sitio ki panpor ban tebi ya ke order bagai ke bejiang an kredi pi bahadir sitio demi ke order haga arfusan tarik wakos jom muslim ar hajar arfuar ban ia gede la notify ban ai subsidi rangkat ke sign job Vijay Kumar UDU IS officer commissioner secretary to the government of Meghalaya haga arfusan tarik wakos demi ke order ke pemi ban ira ia gede pikan mau nem hangte hapolat gerhom Henry haba pelong ya kecilang haba iyo ya kena notify dari ke order bala pelong subsidi ya ke dawa yuria hangte polat kerong kiba board kinong shong kiba board kiriu persya bapli kim sotu ya ke norem ke bagiat kay ke bagi kren gyong kene ke dek order kam kai bat kene ke dek order ke bomla balong bapuno from the MLA from the cabinet minister from the ubriu badan hagabor gomnola balong ban pyo ya order ngasusap man ban asyai kun hakamsim ban ngakwa baditu fi bentagaski ngasyat ang yakin orem yay ap kada waspo kan sawan
Kiong em badung ilasa kan tho palat kinong tre bi ke jongi kiong ilasa kan tha namar kampoi su kata da waisbo lano ru Henry kan itu ipi kani ka khalai tere kapan isai krar kani ka trok kum ka dak ka sakhi bangin khap tibon ba kani ka dawa yuria nadu kani ka kenta menta syamne syakmat ba pintit haga kerteng jom ke subsidi 100% lada sanspa tengka pinsiu aspa senpo lada 1000 tengka pinsiu tan sanspa tengka kani menta keski kalas dang banjaj nang ni syakmat ba pin hablu bantit na kami kofet tungi hapti mat ang kabang bangamdon kabor ulay ulang kabor yang abang keren yang ibriu kebenar hantai pos katret ulay ulang kabor banay yang abang keren yang jingek juga konstansi namar UI yang responsibility UI yang mensim jonga yang ciksekri yang ibriu ngakren keren yang jait beriu kebuswa yang ibriu lejong na konstansi kawan jait beriu hadirin begini keren ndagala jok kumemeli Bakini kedawai mentah kumbalong nafsu itu ipi pun ki perlo ki badon hakane kaliang giong ngin inugret lani ngin le hakata ka konstituensi jongita lani ngin le sune jongita andre ngong yang ki badon na kabor baji ki noyaram ke jela jongi ngong ngin be mangi ye ke direkam nadu basdang ke mangi latrestom ngide ban inugret hangne hapo thnrot iria ndei sabar konstituensi jongi wei demle Dai nama kata kadau, gade ke kenta mata, gade ke bagi sedang no, ya gade ke dawai, nado kini giski, bat kini gipanai, banwan ter. Nani tu ifi de pilih dawai mata rasitom badio, namar bakini ke badi dawai mata, namar ba lalong subsidi, namar ba upai ba hunwat de ia ke badio tan, ia ke bandi hatukan matrai rasitom gibanbu, ia gade ke dawai ru. Nagaliang jongang asoban ong ifi, ba kumla keren upadu cross mene nang ne na pot right ba manswa ye kade kade waispo kalong kum bakit yo drop la de lap siten leti syaset jail driver ba tu monik ba radar bantit la ni bakit blak ye kade kalong illegal menta kade kade wai kamlong illegal su kalong an ka aks la de shna na ka benta bantit kat kum badai bantit nang tai na pok ne kafet na galiang jongang sobat aingu ya usiam bat deputy siam ibarat resitom bat iblas askor ya kum mangi kibaret kibarya ban kerpat dari inskauret na kabenta jongfi kinong rapi ke jongi na waru ban yetu yepi yo pisutu bakla dang genin idon ke meeting hantai 40 ke general council lagi ke conference jo ke jilang jong kinong triparty jo national people party bandar adap ke jilang kadang kecilang ay kendo CM baru di CM hayeng jogi bakatang awsar bakade kada waispa ban sulong tang kada wayuria na kabenta bapin subsidai ye kade ngakwa ban ai ya gawe kecungut kelong to ai gawe kata ke recommendation jompi segi bor bade pet ye kade la kumno kuno dai ban subsidi lot ya gide gide waspa bangan suyu ra ifika kubar ba menta kade ke janet ade ke kenta ngan declare bi wala dengan pallo webeleru ngala de premsai bat kade ke ain kalapas syagi di pendem fer ba ye ki subsidi baro jong gide waspa la pentre kam 100%. Babi ngamong ni bagakam kekeren kamjam ngangam kuat keren yang ini kijing angnot ki bangadon kijing angnot kijing perhat ki bangadon gum ubriu na kapai lajong ngakwa ban pendap keren kijing kular re kijing angnot ngade ban pendap ya gade gakam babi ngakwa ban itu ifi habe dei bat kede nangam kuatin pensong kadai tangkata ye kada waisbo ngin sa idugret nda ada bankran nang ni tiken mau dem bahadin kiai ki bang layat limti ye katai gajirang hangte polat khrang ar bukandai trek bedai sipau ki bapon ki bawan hagajirang bakham tam na jogsha ki purlong priye ki ombado pin purlong halat khrang lese lasha yoman priyo baleran gisnong jogi namar bagadon gabadan futbol subha pelong ni
Reha ke jimut ju perhat jangan ngasap man bat ngasap jajar haga dia ke jiyatai ngakwa ban pelong selak kerang namar ke karang area bat time river di jongi 2 kilometers bat 8 kilometer ke surok kelas diu ki kentai ki barnet ki pangnet habagiwan ban kit sepo hostel ndala poy hante jirang ngai ke member dam sebab pustun bat yau siam ngong da ke buburon sar kene ke surok kelas diu palat sobha ya rablem ndala ikren ber ki bor ki bhalor ki ong kene ladep balle na ke PMJSY yai ap bat kene ke salong ngongang along tang urang pat basar rega ai jumot ipi le na ka stepson na ka benta ka bet ka biang ka PMJSY sele ade ti bosem ne si bana arna ngintip le immediately kerki no ye kene nga shutu ipi kataru ke saterket kiong tu baduk ansing usukren usukular kane ka bonga abanlang mano banot bantrei mano banot le klemmau lene klemmanga Henry ndala dep tadi licensing alik tentu ya ki bede ban ya kendo kata galong yo deputy chief minister bat ya kapiludi department no sobha sanction wot ye gede gakam ban ngam sutu ifi shita yo sedang gajing trai ban ngabo katerket arpuwe trai udi sembar komplit la dep neta ki kentai ba armet ki kentai ki bapang besam ki usasar poy halak kerang jai nya usah driver rengkap gajing roi batang hagatep bat hagat kali jomo Ndala dia kata, lada dan kibong malek mga, lenesna mga, nang yakam mapi, nang ya dan burap mapi, pi wanang banyakam, ya kebalek kibai, nang yakam mapi, upat ba ulayat dengan masuk kam lele. Nang ta susu, pi kenal ni empat ba, ngakwa ban keren syai ban penmak ipi, kinong maber, bat kinong mau persong nama pi don ke blok stay, siapa mau rukereng, ngapan mak ipi kendiat, damar ba, Tentang haga jing long priyo namar nga itu UBDO segeri gatan bat antai la day UMLA do way ngamla bantu kelatan ya ke mau keting blok gay ke bajia ngasulia ya ke blok mau kontro ki priyo ki bahag haga blok mau kontro ngaperna pi don gitu ki skim ki basan hajar gane kasan hajar ngaba dan percaya pi banda kaliang kajonga ngong yo chief minister ba yo deputy chief minister sar ngayo snow badon kata skim direct transfer to account kabamosya ka individual don em sar ngayo snow punta wong pitip nei ong ka don sar wong ka don nganari pi lum kumala hajar sa hajar ki beneficiaries lagi kinong yo ajim toy kin persang banle ye kene play shibul mafila yelom ye kene henry ngakwa ban ye tu ipi menit jong ka khadwei jong ka shithul trik ka don hangne kindiat patnga nani tu ipi ka khadwei trik jong ubenai nongkong hajar fulai khadwei trik ubenai nongkong hajar fulai haka porsan baje kine ki lai hajar tam yeng ki bala dia penrung Langba kini kita keteng direct transfer to account platform group. Bab kini kepisah. Ladon ki belapoi ki belapun yang amane. Bad menin. Bad kini kamasih ke bagi thọ. Kini ke bagi thọ transfer kini ke hang ni dah mobi. Kiong kublai shubun baru. Nila yo ye kini kesan hajar. Bad kini kesan hajar. Kadai kecing le stom jong thi ngong pe chene ba phi ong ma sha don no phatingi de garam sai wan ra no sanga phe kyong de garam plan de na mar ta ga dau ki de ki breu ki la transfer sa ka kau jong thi kala poya ka mase kala poy ru ka kau jong thi ten re tang ga we ka bang kwa ba ye tu pi dan pat ki akau ki balayam ki ba klem renew ye ka kau jong ki ka to ngam la e namar ga habat keren la pai kata dan pat ki balayot lagi tu gikrup PG kamu lada arut siyen kamu ruwei ru lada biot PG une na gayi gowe ai sana bitur na